पाउसिदा युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे PISED na GI पाइप लैनरबगी पांगथोकिबा टेंडर सिंगनारपगी केस हाई कोर्ट ना अपील अहुमबक डिसमिस तौखरे मणिपुर गवर्नमेंट की पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PISED ना GI पाइप सिंग लैनरबगी दमक चलिबा कुमजा सिगी मार्च कुनगा तरुक लिसिंगनी कुनमथोइदा थोकिबा नोटिस इनवाइटिंग टेंडर NID अमगा मरी लैनबा टेंडर की प्रोसेस सिंगनारकीबा टेंडर असिदा सारुजाखिबा फार्म अमदा लोइसिंग असिकी प्रोसेस असिबो हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा चैलेंज तौरकिबा रेट पिटिशन सिंग कोर्ट असिना डिसमिस रिजेक्ट तौखरबा मतुंगदा कोर्ट की जजमेंट अदुगी मेउक्ता अमब खन्ना फाइल तौरकिबा अपील सिंग अमकसो कोर्ट असिना डिसमिस तौखरे PISED na loising asigi GI 5 sing laina bigdabak supplier farm sing dagi application sing kaubage NID adu mars kunga taruk lisingani kun mathoida thokibane NID adu na piba eligibility criteria sing ki matungina eligible oiba supplier farm sing na NID adu kidambak bed sing apply tawna rakibane aduga NID adu ki mari laina ba technical bed sing apply kun mathoi lisingani kun mathoida angdokibane loina na financial bed sing na me taruk lisingani kun mathoida angdokibane अदुगा PISED ना NID असिगी तमे अप्लाई तोरक फार्म सप्लायर सिंगी फाइनेंशियल फेचिंग आंदो के बरमिट असिगी नोंगमा वालिंगैदा NID असिगी तमे अप्लाई तोरकिबा सप्लायर फार्म सिंगी मनुंगदा अमु अरिबा मेघालया 793101 के बायनियर डिस्ट्रिक्ट के लोअर बालियन राइट भोइद लेबा MS नेजोन पाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स कौबा सप्लायर फार्म असिदा ईमेल गे खुदांगदा PISED की मेकेदगी आरबा फार्म असी NID की टेक्निकल बिट क्वालिफाई ओइड्रे आइडन ऑफिशियल ओइना खरन की आए अदुमै नमक MS नेजोन पाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स हाइपर सप्लाई फार्म असिना NID असिगी दम पांगथोकिबा टेक्निकल बिट मकोइबु क्वालिफाई ओइदबदगी रिजेक्ट तौरे आइरपगी मरम खगन बिनाबा मरी लेबल लोइसन असिगी अथॉरिटी दा ईमेल गे खुथांगता मे तरुक लिसिंगनी कुनमथोइदा आइबा चरोल अमा पिसलाकी आइरे अदब डिस्क्वालिफाइड ओइरे आयुर्वेदिक मरम तखलखिबा सप्लायर फार्म असिना लोइसिंग असिदा पिरखिबा सेरोल अदुगी पाउखु मोइना PISED की जॉइंट सेक्रेटरी की माइकेदगी जुन अमा लिसिंगनी कुनमथोइदा सप्लायर फार्म असिदा मकोइगी ओइना टेंडर असिगी कंगलोन सिंगे मनुंग चना लाइफम थोप मिनिमम एवरेज टर्न ओवर अदुगी चांग यौना लेत्रे मरमदन मकोइबा टेंडर असिगी प्रोसेस ता क्वालिफाई ओइदबनी अमसों रिजेक्ट तौखिबनी आइना खगन की आइरे PISED की जॉइंट सेक्रेटरी ना फार्म सप्लायर असिदा खगन किबा अयिबा चेरोल अदुबा पेंडबदगे MS नेजोन पाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स की माइकेदगी PISED के तोगन तोगन बा टेंडर असिग मरी लेनाबा ऑफिशियल सिंग मदक्ता हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा रेट पिटिशन सिंग फाइल तौरके सप्लायर फार्म असिगी माइकेदगी पांगथोक्रिबा NID अदुगी मतुंग इनवा टेंडर ग मरी लेनाबा फाइल तौरके सिविल रेट पिटिशन सिंग अदुगी मनुंगदा WPC 410 of 2021 427 of 2021 454 of 2021 अमसुंग 490 of 2021 ना सिंग बयाओगे सप्लाई फार्म असिगी माइकेदगी PISED ना GI 5 सिंग लैनबकी दमक पांगथोक्रिबा टेंडर की थबक थोरम सिंग चैलेंज तौरकिबा तोकन तोगन बा सिविल रेट पिटिशन सिंग असि हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर के सिंगल बेंच अमन पुंड लौखतना मसिगी वाइल टेंखंग नाइना चथरके मखा तरकपा अतोप पाउ अमदना नागा की फिराल इकाई खुमनगनी हाइना थाजबा पिरकले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नागा की फिराल सिंह मतिक सना इकाई खुमनगनी आबेगी थाजाबा पिरकले आइना नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स NNPG के वर्किंग कमिटी की कन्वेनर NKTOB जिमोमी ना क्लेम तौखरे वर्किंग कमिटी अमसुंग सेंटर की मरक्ता लेरिबा लाइखाई तादना लेरकपा वाफम सिंह की मतंगदा सेंगदोगलदुना जिमोमी ना हाइकी नागा सिंह लूना खंजरिबा नागा की फिराल असी पोहरी कल्चर अमसुंग स्पिरिचुअल की ओइबा तन थानबा यात्रप मसाक सिंह लै आबसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा मयक सिंह खनगे जिमोमोय की मतुक इन कल्चर की हिरम सिंह अमसुंग कस्टमरी इंस्टीट्यूशन सिंह नागा के फिराल सिनबदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अथिंबा पिरोय नागा कॉन्स्टिट्यूशन की मतंग पल्लदुन जिमोमिना हाई अथॉरिटी की चपचाबा मोंग मतौ सिंह सुमनगी नागा ट्राइब सिंह दगी लाकदबने नागा ट्राइब खुतिंगमक इंडिविजुअल सिंह की कंडक्ट गवर्न तोबा कन्वेंशन सिंह लैजै नागा इंटीग्रेशन की मतंगदा जिमोमिना मासी नागा खुतिमक की लेजिटिमेट राइट अमसुंग अपामबने हाइगे अतोप पाउ अमदना बाइरुट प्रोटेस्ट द खुदोंगरपदगी मियोय तरुक सिरे कयाना सोखरे बाइरुट फोर्ट एक्सप्लोजन मतंगदा चथरिबा सिडी थिजिन हुमजिनबगी थोंग अदोब पेंडब फोंदोक्तुना हेजबोल सपोर्टर्स न खोंजोंग चंगसिनदब सेम सारिङैदा कांगौदना थोलक्किबा नोंमै कामनबगी थौदोक अमदा जामरबदा मियोय तरुक सिखिबक लोइनदा कया अमन असोकपन नागन क्रे एड लेवानिस रेड क्रॉस सोसाइटी न फोंदोरकले
Society asina phongdorkhibagi matung ina Beirut port explosion ki thawdok atu batin bada losing liba just Tarek Victor na khudam kya makanda ba honare maramaduna makpo just ki phamdagi lokthok pada natna case asida magmakhata na thabak tahundana ba miyamna taksin thuna lakhibane miyam gi wakat adu mari leina basina tarak dabatu gi ngasi khosaungna raba miyoy kya tayuk ne da pansindra khongjang changsina ba sem sa khibane miyamna khongjang changsina ba sem sa ringi marakatu da khanghaudana namai kamna bagi thawdok adu thorakhibaga loina misi mina thogan khibane hausi makki wana di thawdok adu matok kram na thokibanu aiba chapchana khangba gamdre thawdok adu thokrabu matung ahen police force sing mafam adu thamjala khibaga loina makhata irang thoktana ba mikam thom singna sena duna laikre agang hat kibagi matang da miyamna irang sagatana ba authority apel tawrakle haukiba sakol se nabitta kemron gi konu yonde gi khanong suk thang pasarok talaiba Boyer region da police person amana masagi chahi manga khakta soribi nipi masa amanong mai da kaptun arkiba duka mari leina nam yamna violence ki oiba thabak thawong sing chata danaba amade pongning phatana leina ba mari leina ba authority sing apel tawrakle thawdok asi gamari leina da defense ministry wangak loi amna phongdok kibada ngasi gi thawdok adu yamna lebak thiba thawdok ne thawdok adu da senior police person adu ki mathak wang pohong ki thabak chathaba augre miyam da asumba well fangan gani adu manabak asummaran khangdana miyam na yok sagat paki wafam ma aran mane thawdok asi ki matang da tigat lupadi ki khangpangam lakhiba report singi matungina taxi driver abana signal thugai dun laki mahaku police person aduna khamna da bakhangal lobada khamlam dana mafum adu ki nan thok tuna thawna ba hona ke maduda mathau tawriba police person aduna warning shot oina live round ka ke madamadu da taxi manung da laiki trabi school mai roi adu tongi ai ba khangkide taxi ki maning thangba sit ta tonglang ki ba sahi nori bi angang aduna warning shot aduna pan badagi soke ka hena sok ki bana barak warga ngang adu laikana bagam dana si ki bane adubo thawdok adugi achumbaran khangtringai da miyu chamangarum hen pana angang adugi asi baksang putuna governor office tamna lakhi bagaluna na violence ki oiba thawong si chathar ki badu loge wangmadane makadarak pa atopa pau amadana class 12 ki mairoi phuba oza phakhe Tamil Nadu gi Sindambaram da regular oide aidon class 12 ki mairoi ama chaina kan ki ba physics ki oza ama iraino mita phakhe video ama viral oira pati ki oza adu phakhe bani aire yum sagai chanamit October 13 da oza aduna mairoi adu ba chaina kan bage video ama class adu gi atai mairoi sina social media da thagalake amasung adu viral oige thawdok adu Sindambaram da leiba Nandana Boys High School da thoki bani Subramaniam ko oza adu mairoi aduna ma ki mamangi class jaw ki da bada khoirong khoisang na ki amasung yum sagai chanamit tam hak na mairoi adu bukhuro ku da kulan ki amasung chaina kan ge oza sina mairoi adu hanjen hanjen na makhona su kaw ki aire oza sina mairoi adu bu hanjen hanjen na makhona su kaw ki aire video do viral oir ki bagaloin oza ki chaifu fangraba mairoi aduna school adu ki principal da complaint tawke principal aduna wafam adu education department da amuk report tawke school in charge Sundaram Pandiana Pamis na wangal aduna wafam adu police report tawkre aina phongdoke Tamil Nadu government na masigi order mata migration offline maso online class animag apam bagi matungina chathaba jai aina mayak chengna pankiba laibana coronavirus license manungda mairoi mada asigumba punishment pi bhai education department na action lawi aire regular oidabadagi maralda mairoi phuki poza adu kodalor judicial magistrate ki mamangda puthoki amasung magistrate na mahakpo judicial custody repan bige nagalambarom dana oja ama khuru khudak kulhan bagidamak leader ama tan thokre Assam ki Tinsuki da leiba Kilowari da school gi oza ama mairoi lusing basina khuru khudak kulhan ki bage thawdok ama social media da miyamna kanna sai thangnar padagi asuna thawdok adu da chenaba organization asagi district level leader singe manungda ama expel tawkre all Assam students union asugi lusing basing manungda ama chenaki ba thawdok adu ba state asigi organization kyan akanba maungda condemn tawnake October 13 da thokiba thawdok adu gi video social media da viral hoike video adu da Filowari senior secondary school ki principal oiribi Nivadara Borabo Portis ameki panungda district level asugi Lusingba amna lambi da namdana khuru khuda kulhan bauke karna borogoyan kauba mairoi lusingba adubu organization asle ki tan topic khongthanga mari lainana asugi general secretary Sankar Jyoti Parkhana tawdok adu khwaidagi lebak thibane airaduna madugi damakta organization asibunga pinana ba miyam da haisake mana ki tawdok adu ki matang da aikona thijin ki amasung asugi member ama generamba thengna ke magai koina khudukta asuda ki tan thokre arubida content sing asigi maru pau khara asiba pau tamjariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yangbiriba puramuk pathaga jari channel asenda domda kanarabadi subscribe to video subscribe to bir maloinana like and share to sukawri no puramuk po amakana thaga jari